On the 8th of June 2024, the Voice of the People Party VPP had organized a victory rally in Smit to express gratitude to voters for electing Dr. Ricky A.J. Syngkon as the Member of Parliament for the Shillong constituency. The event was attended by VPP leaders including President Ardent M. Basaiawmoit, MLAs Adelbert Nongrum, Brightstar Marbaniang, Heavingstone Kharpran, party workers and supporters. The rally featured various public performances and speeches from party leaders and the newly elected MP Dr. Ricky A.J. Syngkon. Yay, Dr. Ricky A.J. Syngkon today. MP kami. Bagasa. Doblayo senasyon. Hakikor gari gidungi. Doblayo ng panslay shibunda. Kisamla lagantation run. Bagi nang say lejong kisap. Abang perkat yang kejingnya enti kejongi. Kalau kejingnya enti sisa, kawaye, kawajuat, kawanghapan kiri kulum, yari kitam. Mereka kawaye kapa kesuwan ang akmat jampi paipa. Akaba, kini kanong longyeng kabanging idon. Kata Voice of the People Party. Kawanan do Paul Wilas Bangyaka Idon tan khuyat mut kum maju ong nekiran san yo pher leha prem ka longyeng bakum balong haki longyeng barok ka longyeng hi kabaya longyeng kabaya burong iwe ka longyeng kabaya kersan kabaya kentu kenpam bak ka longyeng akaba Don kpa ubadon kajing kethe katnu kapan suk ini katnu kai men sim ini bagi nyak sepang kubai shibol balagan kalau kita seorang kpa yang kita longing kata formal itu asal Remi ibai musim, remi kejuani, yang terkabut, man peni lagi, kumnawa bagi jahat. Tapi betul som lagi, saya sesuai Ardent M. Kita, ilong ru, kamu tahu apa?
trong cái trận phân riu baro di pet sai bat ni bangi i long kai man siengi ai ka ting kemen ai ka ting sur tambah itu kopor ni dewan kelet nu ba mai marwai kinung ngak panai ini dan kami yang keting kersan keting kersan kawayo ya kita yang kita khot trong cái state executive committee trong cái party kita ini hangi sedih jangan kita ya siapa yang jaga bentar nado penistan angin le yang jaga bentar papan le hok dia kata bentar baru yang jaga pensiun hati But kung ka party ilong kumni komuni nomru day number nagata chongki kuray siwon kiliki the court of the state executive committee of the party Namar kata daw siap bah kansawan ke MDC election kinongelam jong ke party ngin hap jit ya kita ki candidate siap bah siap swa kay kebangadan banong galong Jayu habang isdang banile ya ka election MLA House nam ajar arpulai tang banyo ki candidate lai pun remote ru ngemyo but andang ila yo ru we be to you to ba bright hamulai we be to itu ba hibing hapo mauren keneng claim itu ni job don burom one campaign election we menito ibariki tam sendan lailak nyobuan naman kita tahu syania hangi dinongelam what ong iba I ticket you tumo pampau syania hangi yanu ninsay yang skambet I betang di cingkersian ini namar nidon kam ban penen kam pi kipat ba penumla lesi ban yui ban tokit kumangi isong kum kinongelam jongga boys of the people party day namar kata daw ko kipat ba bit jonga pila ai di cingkemen yang ini election kamen sim kala kemen smobhaw anumlong ka jing takli pat hakipor kipanay kipanuan yang ikinongelam alat yang daga jing start namar uba arden onum le amarwe anum dan bale amarwe state executive committee election committee ki but rukam trekam ki don ha ka voice of the people party kani ga kubor kabang ikwa banong kani ga jing jong the voice of the people party kanum jashu kanum tanda kumbadon kiba kmi lenti henry kanang klain nginya werlem gitu kibadang artatin ya ka party nginya werlem gitu kibadang subit bigla don bon sne maka party congress lani ka party UDP lani HSPP ali pilok ngine ya ringkat no nakan taka judgment real kenang bangan ka buram kenang bangan ka jing sian ya ka ri bade ka judgment real ka ba ka jing Oki patba kani snile kemen mar katarang ngim kwa banong bangin pendrong ya ga jingkren gaji tama kemau ya ga taka garanti kabangala penpau mene ngenom dei banong kita ki patba ki ban syahid syarongno hagino kino kita ki jingkular batna slow banai kublai kerpang ya ki patba joga giant hills ya ki para penar gitu Kinong Kersyan juga voice of the people party ha Giant Hills lagalong ha West Giant Hills lagalong ha East Giant Hills kilawan ra ya kaburam naman kata ka voice of the people party kabutong manuan ra ya ka jingetli hapdeng jongi kong ka jadmriw Henry mupnar upoy war maram lingam ngidai kawai ka jat pemrin ka jingetli ka jungi kala pela bangin yo
yang ini jingjap ke bedom burom baru mentah kiwai di jela wat ki parti ki bahe ki phone yau MP ujungi namar ki itu bau yo yang jigasan jong ke jat benriu kasih